الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد و پسند هر جبی الله رب عالمه صلاة و سلام خدا سر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک من محمد علیه الصلاة والسلام و لسر مالبات ویه هیشا و حوال و گرین ویه گودریا خدا دا جهاد و خبات کرنا و لسر چقای گل پی ریچ و شفاوان بمشن حتی روژا قیامته 15 ماه نیسان سال 2019 روژا دوشنبه لگنده خلیلا للجامعه پشتین میجا عشای ام به درسه هدو خویمیش کتاب توحید بنگهن باوریا اسلامی سیدای مولا حسین ایسی گو برهب و نویسان دیا و خیرای قبول بکی ام دخوینن ده بحثا باوریا بناب و صفات خود تعالی بچاو مگوتو بو دبی باوریا ما بهبونا خدا هبی باوریا ما بربوبیت الله هبی باوریا ما بالوهیت الله هبی عینی ولو دبی بو باوریا ما بناب و صفات خود تعالی هبی به خدا چن ناب نخوت کرنا چه وصف شواره گوتنا ام وان ناب و صفاتا ام قبول بکن او تیگو ام نابکی تنش انکار بکن لیسا ام انسان باور من نایحسدی نام گوشی کارین ام نا خودی تعالی بینی جم خوبا ام نکانو تنابا خودی بدن یعنی به خودی چناب خودنا پیغمبر چناب گوتو بن جمانا اب نابی خودیا اب وصفی خدایا اب انکارن ما بیجن لجغینی خدا و پیغمبر کجی بر خدا نکانی تنابا دیدیم سیدا اب نخوا اب خدا هره سیدا مثلا به خدا و نگه یابانجی مثلا به تانره بله بگه زانه خدا معنی ربا ایدی کلمانجی ها بیا بگه نابا که الله وصفه که ربا نه ربا بله ربا ایدی خدا یعنی خویی یعنی خویی مه ایدی معنی به کلمانجی مثلا هم به لمیش روژی نابه به عربی صلاة صوما کلمانجی ده معنی به اب زرا ناکی لنابه که دیگو نبوا معنی مثلا نابه که خود تعالی اوه بود بهیسه السمیع العلیم اوه کو بهر چشتی زانی نابه که خوده تکاره بیشه اوه کو بهر چشتی زانی سیدا مو بوی معنی ده بیشه العلیم اوه کو بهر چشتی زانی تب کلمانجی بیشه تب ترکی بیشه تب چه زمانی بیشه فرقاوه نینه یعنی هایدی دو زمانه وای غریب بود به تانری بچه معنی از نزان اگر اوشی معنی خویی به تانری جی سیدا خویی گوه او که به چه به ایدی به معنی کدی به بیزی قرصون ها لبنه اب هی اغلب ولو گوه معنی خویی جی به تانری انسانی گو نه مسلمانی جی اسلامی عادزن ناوه تانری خود شته خود کنه تانری سیدا yani nabe bitmeyecek. Çima nabe Allah nabe. Tamam mesela am canım be Khudayım be Allah işi. Rivayet ne bini nabe Allah hatmen nakin nafazır. Ulu acizi avaş nabe Allah haya. Jvi nabe orijinal nabe Allah acizi avah haya. Vaade gut beje Tanrı بسبب معناه بتشي am نبيجي. سيدا أهارج فيلمي يعني ماجي فيلم هذا مثلا أو حضرت يوسف فيلمي وبكي وجه الحسن hani وقتی چه دبی حضرت یوسف وی امون ته بیدار وی تنه سر دینی خورا او بیجم از کارم بیجم خدای ترا بیجم اکنتون بیجه دا ایدید بتکاری همین آوا بیجی یعنی چه نبی اگر لیوری او جنابه قل گراوی دکیشید که با کی با جامعه رجل حسن ده او زن نبی معناه ایدید وی زمانی ده ها که وکن ها تدید مگود کل ماجید خدا معناه یعنی خویی حتی گراوی نبی خود جده کیشید یعنی وانو تو نه نبی به اره بشکل جدید مثلا به ترکیب کل معناه وانو تو معنی بیشه اغم ناکلی گم هم نبی کی جم خوبه مثلا هوستا آره سیدا خود تعالی چه هوستا آره yani مو نبی هوستا قط yani خود تعالی چه ام بیچه تمام ای آفرینه را مثلا هم نبی آفرینر معنی یعنی خالق یکوت خلق یعنی هم چه بی بله لهوستا نولو بله تانره هریستیان دجمه خورا تانره سیدا آره اغلب فلاه بود بیشی
دبي بيوستا ام باوريه كبنبر باور بكن گوش خود تعالى نابن هاري بيروز يعني اسماء الحسنى ووصف هاري بلند هنا خود تعالى بتبك صفات كمالي يعني صفات تكوز بقصور هاتي پسند کرن يعني چه وصفه كمالي تكوز هنا خود بوان وصفه هاتي وصف کرن وش تمام كماسيان هاتي پاراستن يعني خود تعالى شكيمايا حموا هاتي محافظة کرن تشتاقو خود تعالى جناب صفاتا د كتابات خوا و د سنتا پیغمبر خدا خو په پسندا به لازم بآوائے کی گو بابت خود تعالی به يعني بشكل کی گو لائقی وی به بے تحریف و بے تعطیل بے تکییف و بے تمثیل ام پہ باور بکن يعني وان ناب صفات خود تعالی دبے گو ام بشكل کی گو لائقی خودینا ام تحریف نکن يعني مؤخرة نكن وتعطيل نكن واش دوري در نكن وتكييف ام شكل جيرة شي نكن وتمثيل ام مثال جي يعني ندنا بر مثالك الدني هاد بشكل كيلو جرام باور بكن وام مصافي ام ويبي ببصنين ليت تمثيلك تشيكي يعني تشغل الشكل كي تشيكي تبي معناه دبهيزي تمام راسك وتعالى دبهيزي ليت الشكل وي بهيستناوي تبي اوجي وكما بهيوي هند بهيزي يعني توي بشبين التمثيلات كيف انسانك اقول تشينا بي خود تعالى ببيرو شيء يعني ها ببين نابو صفات اخوان جتبك كائنات جداية يعني كائنات حموكي برقتي يعني خود تعالى نوك تتشلش كائناتها دو قرآن بيروز دا هارو بوتيا نابي هاري خوشكو بيروز بس ين خود تعالى أنا يعني ولله الأسماء الحسنى نابن هاري سبحي وخشيش الله تنيرا إيدي بوان نابانش خود تعالى دا خواز بكن ناقب بوان نابد عبد مثلا يا غفور من بغفرنا يا شافي مشيفا بكا يا حكيم حكمة بدمن يا عليم علم بدمن يا رزاق رزق بدمن يا ستار من بسترنا يا غفار من بغفرنا يا رحيم رحمين بكا هذا يعني هذا بشكل هذا دب جوانين بو درباري نابي خود تعالى دا خواه يعني بكيماي زيدي دچن دب جوا بردن ابي بو نابي خود تعالى كيماي يام زيدي يعني او شقورا تشنا چيت كن غوري خوا دب جوا بردن اوي بگه هنا جزاي كاري خوا الايه دايته كدندا حال گوتيا لا عرض واصبانا پسنین هری بلند ین خود تعالی نا هر اوا دستهلات و خدان حکمت یه دستهلات يعني ايه عزيز و یه خود حکمت هر اوا چتشت مینا خود تعالی دکار و صالحان تنیا يعني ليس كمثل شيء تشتكي وقف خود تعالی ند وصفي ويده هيا و ند كار و تشتكي كده كس وكوينينا هر اوا يه جهدير وديدوان يعني ايجو دبهيزه ويجو دبيني هر اوا نكسيديا ناقا در حقي نابو صفات عندا دجرم رو كتنا شاشيدا در حقي نابو صفات خدالا دا دتخليتي انسانا كتنا شاشي وغلطيه او كينا يك معطله قسمك إنسان هنا جوار بشن معطلة كينن يعني أوين قو تبكي نابو صفات خود تعالى ينجي هنك جوان إنكار دكن يعني نابي خودي يعني حموا إنكار دكن يعني هنك إنكار دكن معطل يعني بوش دكن دبيجين دما أم وصفان يعني صالحان أم شخدير بسوغر بكن أم هنك وصفاش خدير چه بكن وكبيا خدي بمخلوق وي چه دبي دبي قابات دبي ولا خدا بينه خدا بهيسه خدا تشتغل خدا يبرحه أفا بينا خو بوكا مخلوق خوا أفا إنسان جد بهيسه بينه هاي أب قوتنا وان چند آوان و پوچه أب قوتنا وان چند آليا و آنامه پوچتيا و درخن نا يعني ما إيدي قو مگو خود تعالى بهيسه و تعالى بينه إيدي يعني أوجي بوكا إنسان بوكا مخلوقاته خوا لا
مثلا من ها بيجن اب تلفونا هنيشي دنگا دبهيزي ايمانا هو گومگو تلفون دنگا بهيزي ناخو يدي بو وك انسانك انا خو يدي تلفون يجي بو انسان تلفونا انسان اب تلفونا هاي تشنا ميجي خدا قيد بك انسان ميجي هاي تشنا ميجي خدا قيد بك انا خو اب تلفون يجي بو انسان ما يعني گومگو تشتك زيد جي ميرا جهاتيا وشير جي شوما يقول تقول زيد جي وكا شيرك شوما هنا خوش دي بو حيوان بو تشاردن يعني معكم هو دشي بيني اب صوبكا داراجي هندرو گرمدكي واب قليما هجي هندرو گرمدكي هنا خوي دي صوبو قليما ايد هر شتي خود بونو وكا يا دوي مساله نو وكا خود تعالى بهيزي لبل بهيستنا خود نو وكا ما انسان يا اما انسان ام گوهات بهيزن گوه نبي تشكي نا بهيزن وام حمود دنگاجي نا بهيزن ام تشنا بهيزن تشنا نا بهيزن هر كيني كم نا بهيزن لو تعالى حمود شتيك بهيزي ونب گوهات بهيزن خدا جي تشتاد بيني ام جيت بينن لو تعالى حمود شتيك بيني امام حمود شتي نا بينن ديتنا مو ديتنا خدا نو وكا ام تشنا خوازن ببينن ام نا بينن وتشنا قام نا خوازن ببيني جي ام دبينن وتشتاد دور ام نابين تشان زيك ام دبينن ام بطاريتيه نابين ام برحميه دبينن وشعبي قام بقرن ام نابين ام فكر ام بينن شعبي مكول بهم نابين ابا ديتنا مو خدي نو كهبن بله ام قلتنا وان ابا قلت به ولا کو ام صفاتش خدي نه چکن ابا نا خدي بو کا مخلوق خوا مینا گونا کو کی گوتنا خدي تعالی ده هيا پیدوی دکه نا بحاشا گوتنی خدای هدو دشکنی ولد که لازمی خواه لورا خدای مازن تو قرآن پیروز دا به هنک نابان خواه نابدار کریا هنک ناش پرچ گوتنا و به هنک سالخان جی خواه پسند دایا خواه تعالی به هنک وصفا جی پسنی خود دایا یوانا خواه تعالی ناش پر گوتنا نگوتنا گوتیا خواه تعالی هنک وصف دو قرآن شپر گوتیا پسنی خواه به هنک وصفا دایا دقل بيجي وكهبيا مخلوقات وشبهاندنا وان بخوا قد أخكريا وخذي قلت يا أنا شبه مثل مخلوقي ليس كمثلي شيء هاجر برا ناو صفاتي خذي بوانا السبب شبهاندني آياتك خذي ليس كمثلي شيء وآياتنا خذي بحصل ناو صفاتك كنا بحر آيات عندوش كان حاشا ويقول تعالى شاما بتشتي شركي وجا أجر مسوغر كرنا ناو صفاتا يعني إثبات كرنا ناو صفاتا جبو خود تعالى وكهبيا مخلوقا بيوست بكي اگر برا قد صفاتش خديرا ام إثبات بكي ناخو لازم قو بشبين صفاتا ناخو لازمي خود كي قد قوتنا خود تعالى دا ناخو كي يعني هدو دشكاندن هيا وقوتني خود تعالى هدو ناقرن حاشا خود تعالى جبي قال لك دورو بلندا سبحان الله وتعالى جبي تشتي بلند ودورا یا پشتی کو خودی نام صفات شپاره گوتنا قیان خودی بهتر ته به بلا خودی نشمینه تشتکی شپا خودی گوتیا نشمینه تشتکی اگر اب نام صفات مبانه سبب شبهاندنه و تعالی نام صفات شپاره نگوت دو مقام انا ناکوکیاوان امی بشچن آواب امی بطار کن بگوتنا آواب پوچ کن براستيجي هفشكيا دتشتا دي يك نابيدا يعني دي يك صالحي دا لازمي قناكي قدنا وصالحي دا مينا هبن يعني قالا ما قد دتشت وكا هبن نقول دي حمود شتي دا بونا يك وكان هاما قول زيد وكا الشيرة فلانكس وكا الشيرة ما قول فلانكس وكا الروفية دي حمود شتي دا وكا روفي بيزغاب وكا روفي فعلوية ما قول فلانكس وكا الشيرة يعني إيميرا إيشوما ما نقول دي دامي أم بيد حميد شتي دا وكا ويا دو شخصان بين برچاوه هر دوشي مروفن و بچاوه و بگوهن برين لازم قدنا دواتيا مروباتي دديتن و ساكرن و آقابتن دو وكهبن انا ام اب انساني بيدي ام حمو ام وكهب نبچاوه ام حمو نبگوهن بله ما ايدي دحمو تشيدن بونيت نا هاري كيش ما شبه زكية نقول آخبتنا وساكرنا من وكهبا
جاجانا بنيرا يعني حيوانا مزنا جوانا دستو لين قوه جاب هنا بلي دوان اندامان دا یک نمينا يكي دنا يعني دوات الشارع يك نو كي يكيا اري چابه ميجي هاي چابه تشهر ايدي ما چابه مگو نو كه نا ايدي دما كبش بو يعني ايدي اشكر بو قدنا برا چيكريان دا وك هبي تنيا دي چاوا ايدي دنا برا خالق و مخلوقان دا وي وك هبي هبي يعني انساني دنيا يحمو وك هب بچابن لي چابه يكي نو كي يكيا گوه يكي نو كي يكيا زمانی یکی نو که کیا دنگی یکی نو که کیا مشا یکی نو که یا کیا امناش بینه هم ایدی چلو خالق و مخلوق یعنی خدا و مخلوقی خوا یه بش بینه اما گو دو صنف انسان هنا گو دوان نابو صفات خودی دا کدنا غلطیه دا یک امانه گو بی یک جار انکارا خدا دکن مثلا نها گلو جارته گوتن یا به کافر جی بحثا خودی دکن دبي ازيدي شي وكمت بي خدي تعالى بحثا خديت كن راستا او خدايكو كافر بحثتكن فالله بحثتكن يهودي بحثتكن ازيدي بحثتكن او خدايكو الله دو قرآن دو پیغمبر شمارة قوتيا دناو صفاتا دا نيك بيكا نعينيا تي يك نابيجي تی انکار بکی دیست نبوی مسلمان یک نابه خودتانا یعنی بلکی مگو نوتونه نابه خوده هنا هموا قبول بکی نابه کی تنی قبول بکی دیسا قبول نکی دیسا نابه مسلمان ادامه بیزین والله قال لك ملتي ما جانت بجاوب ازيديجي حال هو كما بحثا خودت كن بحثا جنت كن بحثا جهنم كن بحثا خدات كن بخودش ترازي به وخدي معبو كي وخدي عرض عضوان شكريا يعني او خداي او تعريف كن او خداي قرآن جمله تعريف كن عيني خداي يك بيك وصف نشان ناول هذا عيني خدا بانا او عيني خدا دبي الشيطان نياري منه ونياري ويا او عيني الله دبي الشيطان لبر مرابويا دبي لعنتا من الشيطان تلميذين اب ازيدي الشيطان نا بحثاوي بقنجيت كن قبات بيجي الشيطان لعنتا خدي ليه شيطاني كي بيسا عادس دبن او خداي جو اسلام بحث كي او خدا جي شيطان عادزا دبي الشيطان نياري منه ونياري ويا او خداي جو ازيدي بحث كن بانا او خدا دوی خدای کو او باوری پیتنو شیطان جمنا عادزن نخواه نبو یک مثلا اغا مشبهه اوين گو نابو صفات عن خود تعالى را مسوگر دکن یعنی اثبات دکن دگل گو خود شبه مخلوقی وی تمام بنابو صفات خودی هنا لخدا شبه هنه مخلوقی خوشی دبیجه ابلگوری دلیل نصانه یعنی به آیت و حدیث دولو های آن بو آیت و حدیث دلالتی سر به یکیت کن اب رامانشی یعنی اب فکری واجی بجی چند آوان و پوچا دیت قرآنی دبیجه چه دبی ید الله فوق ایدی دسته خودی سر دسته واره دبی دبر داوا بحثا دست که ناخو خودی جوا که انسان دست کی بیا ہے نا نوله دبی خود تعالی بحثا چاجی که كعبه خدي الوايا رسالة بيتعبه خدي سرواها بل يعني تريد شنو قولوا خوي تعالى دستي خوا بروش درشت كده قنا قنهكاري شبيت وببكن ودستي خوا دستي دا يستوبي عطاي باري دبي بكري توبي بكري ابا حاشا نقول وقت دستك وكي ايما البيدري ایدی آوان قسم انسانت بنا و خدا جبو که انسانه که بیوای بحثا مثلا مجاجانا بشید آره های دامه آنا گوتنا و پوچ کن یک باوریا کو خود تعالی بشبه چیکری خود باوریا کو پوچ و به بنیاده یعنی به اصلا هم عاقل و هم الشریعت و پوچ و بطال دکه لولا مقتضای آیت و حدیثان نمکنا گوروشك پوچو بطال به يعني آيات وحديث تجاري ناي نسر نتيجة پوچو بطال آيات وحديث ده تشكي ولو نتيجة در ناكبه او شخوره به نتيجة در يعني چاوا او آيات آيات آقود به دسته خود سر دسته وليا و چاوا يعني
بدي إفادة يعني معناوي أبغو خدا جوا كإنسان كي بدست حاشا نا دو براستي خدا تعالى لقولي تيجهشتنا مروبان فرمان الوادكي وبوان رد آخفي يعني خدا تعالى القولي فهم كرنا إنسانا أمر الوادكي وبوان تشتغلي يعني بشكل كيكو فهم بك بله راستیا مسئله و کوکا ویا گو او نابو صالح تین چواته او جم خود تعالی یا هایدی کوکا وی معناوی چی دا خود پیزانی جوی پی بکس نزانی انا خود تعالی گوتی دسته مثل دسته وریا لیدی چی معنایا ایدو خود چیتر دزانی ها امش خور تاویل کم بیانی دسته خود سر دسته وریا يعني قوتا خود سر قوتا وریا امون معنات کن لنقو الا عاسيه اما ديس الله اعلم وتعالى تشيتر دزاني كم معناوي تشيا أبا وكبو إمام مالك قوتيا وعندي الرحمن على العرش استوى الرحمن لسر عرشي قا لسر تحتي وسكنيا حاشا ما قوش خدير الجهنينا كاتشوات بآية خدا لسر عرشي وسكنيا حينا بيشتي قو خدي قوتيا الرحمن لسر عرش سكنيا مجمع بسكنية بنا لا سكنية تشينا بي سكناندن استواء استواء قو أمش خورا دبيشن السلطان شو سر تحتي قا مطرالي رويوادي سر تحتي خور مشت أم زانن لإيدي الشكلي ويتشلو وين نزانن يعني إيدي خدا تشلو سر تحتي خور مشت يا ميدي نزانن الشكلي وين نزانن وأم مجبور يجيب باور بقول بشتي قو خدي قوتيا لو كان دبي أب تلفونا هني فيديو ودنق وفوتوغراف تينا قيد كرب يا تشلو تيدا قيد كرب شو تيدا بجهد بن يا تشلو تيدا بجهد هاي تيدا بجهد بن إيه تشلو تيدا بجهد بن قالوا وقا قوام كتابة الدولاب دا بريج دكن أبقى فوتوغراف ودنق أو بي قرتكيب قاسي نينوكا كيدنا يا وات تيدا إيدا تشلو تيدا بجهد قلنا ويدا نزان قالوا أو شي كتنا با كتابا با فيديويا با دنگا وقا قلت كبه رفا دولابي دا كتاب تيدا بجهد بن او شي ولو تيدا بجهد بن چلو ام نزان هاي تيدا بجهد بن قابات وي قرتكي هور بكي تشك تيدا نابي نولو هاي ابا مثلا اب قرتكي تلفوني قاسي نينوكا كيا هاوات وي قرتكي دا هاوات دو تلفونا وحموادا هيا قالي تماشا وانا قاسي نينوكا كيا ها باي نينوك دبي تلفون دبردا بهزارة فوتوغراف تيدا بجهد بن دنگ قيد بن فيديو شكلكو دنگو او تيدا قيد بن كتاب بمليون كتاب تيدا قيد بن ياو چلو تيدا تسكن ياو هاي تسكني چلو تيدا تسكني هم نزان هاگر قالوا بابي موانا امري ايبو 5 سال بري مرنا 100 سال بري مرنا رابط ام بي قالوا ها دبي ناينوكا قلت بيني دبي قرتكي دا بهزارة باري دباها كتاب تيدا قيد كرينا يا ويبي چلو تيدا بجهبونا بسريوي ناكبه اما ايدي قو لپانا بسري بازانوكا كبه چما بازانوكا بچابه خود ايتيا زاني قو قابل تلفون اتكبه بالبسيار اتكبه تشتي تيدا خويات كن لبسريوي اختياري وي باوي ما كالما ناكبه اما ايدي قو بسريوي ناكا جنامي بفرا ايدي اوان تشتي وهاجي بسري هناك إنسان ناكبه نكت كوري ما واكري ما يدي قول نكت يجي أم بفرن فازي بلا كبت فازي بلا نكت تجربة خوابي تبلا ناقة دما خدي لسرش ذاتي خون مسوقر كر مسوق يعني إثبات كر قو بهيزرة قو أد بهيزر السميع آن گو دنگه مخلوقه خو گو سعد يعني خودی بحثا خو که گو سمیع ادنگات بهیزم ایدی براستی دنگ بهیزی اب دنگ بهیزتنا خودی بواتیا خویا اصلی اشکره شو معنی هم زانم يعني خودی دنگات بهیزی تو زانی معنی چیه آن گو تیگهشتنا دنگانه يعني خودانا وا دنگا فهم بکی بله راستیا تیگهشتنا خودی بدنگان نه روشکی اشکره ایدو خودی چلو دنگات بهیزی آم ویدی نزان ایتنا مجبوری همون چی زان بی و تعالی کاری بو مبدی زانی او دب منه دا زانی
وای تلفونا گونا رابطه مدام حمود شوی زانن یا اب تلفونا انا دنگی من و شکل من دگهنی وا دگهنی وی سر دنیای یا چلو بی شکلی تینه دگهنی وا یا ام دکات تفهم که چلو دگهنی وی فطرافی چالات بنوا خود قید که وی دنگی چلو بنوا خود قید که و دگهنی دنیای بلاد که هانا بکیلی که یا ام شکلی وی هایم زانو کو چتلی چلو چت به ام وی نزان ام ایش بو گم نزانم سری مناک وی او در ایدام این کار بکن آره لولا راستیا تیگهشتنا بدنگان دناب چکریان دا نوک هوا نتی مخلوق بخوشی دنگ بهشتنا و نوک هوا مخلوق یعنی چکری خوده جهلا بهیزریه ما جهب جدانا یعنی همو کس نوک هب دنگات بهیزی ناخوا نوک هبیا خالق و مخلوقان دبهشتنا دنگان دا اشکرتر و مازمترا یا پشتی با ام انسان بخوا دنگ بیستنا ما دنگ همون وک هوا هناك زو دنگات بهیزن دشتگو بهیزن زو فهمت کن هناك درن فهمت کن هناك نا بهیزن یا پشتگو ام بخوا نوک هبن ایدی امو الله دا میچاوا وک هبن بیستنه دا دما خدا تعالی صالح خدا یعنی پسنه خدا گول سر عرشی خدا استیوا کرد وتعالى بجد الرحمن وعلى العرش استوى دبي رحمن لصار عرش يقول لصار تختي خو سكينيا بيقى تخت مزاني شيء تختي سلطانه تختي بادشاه تختي قراله بيشلو هر ولاتكي السلطاني بي تختي بي قولتغي بي هيا مقامي بي هيا خدا رجي عرشك هاي عرش معناه تخت هاي دي عرشي خدي تشلو يا ام نزان ايدي خدي تشلو لصار عرش خو سكينيا ام يجي نزان يا خدي بشتي قو باس كريا دوی امش مجبورن باور کن ایدی نلازمه شکل استیوایا خوده و شکل عرشی خوده که هی نینا ایچلویا وری بچاوی ما نه و تعالی او قوت ندایما آنگو لسر عرشی حکمداری رونش یعنی حکمداری عرض و آزمانا دستی ویده یعنی امولو معنت کن لبلدی سیا معنا حقیقی خود زانی واتها وی یعنی آنگو لسر عرشی خواه کائنات بریوت بی سوق ادارت کے خدا عرش خو یعنی کائنات کے لیے بن سوق ادارہ خدا یعنی قماندا وے حفصار دسے وے دیا دسے خو تعالی دیا یعنی او ادارت کی ام وہ معنی ذکر وہ بسریم امولو تاویل ذکر لبلے دیسا یا معنی راستی خود چیتر معنی ناخوا استیوا او استقنا خود لسر عرش خو بواتیا خو رسل یعنی یا گمزانن کبش یعنی یا اصلی أنا أصلي معناه سكناندني چيا وكو گويه سر تختي خو بسكني لبلي راستيا استوايا خودي لسر عرشي وي جمرا نكفشا ام نزان يعني ايدي چلو سكنيا ما يدي نزان كا چاوايا و بچي شكليا او جمرا نديارا ام بوده فهم ناكر دنابا بي قرتكي و گوه نينوكا كيا دنابا بي ده بازارا دنگ و فيديو و كتاب هنا لي چلو هاتي دنا ما يدي نزان حتى التلفون نخي يا البلجيسياري نخي مهم زاني قلت تشتري هنا لولا راستيا استواء يعني رونشتني بالنسبة بعد شيكريان يعني بالنسبة بعد ما إنسان ومخلوقات ما جهب جدايا مثلا رونشتنا لسر كرسي نمينا رونشتنا لسر حصبية رونشتنا إنسانا نمينا يا حيوانا مثلا حيوان جرودني إنسان جرودني تلسر تخت جرودني وتلسر حسبي جرودني إما رونشتنا حموا بو وكهب نعم مثلا ام جبلت بجن گوه خوب دمن از اشتغالی که بجن گوه خوب دمن ما تچلو گوه معنی گوه خوب دمن چیه يعني گوه خوشی خوب دمن نگو يعني گوه خوشی خوب دمن ما گوه معنی بجن معنى كديله يعني قوي قبضة يعني لا قوي تلمبه واقو ترين بكسره خدا قوي داري كا قوي قبضة من نقول يعني قوي قشيء قبضة من وهناك ده قوي بقول ما بأساسي ده ما بفلان كسي أنا دستو نيجي منا مثلا يكي كورا مو بدستي ويدقري ويدبي دبرة بتيني بفلان كس دستو نيجي منا يعني شلو دست
براتي بيبي تبلنجيوي بي نا يعني تو وظيفة دست بلنجيوي بينك بيت بيو تاني وتعيشها خدمة جيرتي تبي دست بلنجيوي دبي أب عربها دست بلنجيوي منها أب عربها اللنجي مش عارضي دبري دبي أب عربها اللنجي مش عارضي قدكي بهم عربة كابي يقول لنجي مش عارضي قدكي يا شلون لنجي مو قدكي يعني معناه بياتي نجم عليه سوار بوي معناه ايدي دما مزاني مفهم كرجو استواء بالنسبة بال شيكريان بالنوك هذا يو استوايا مخلوقات بفنوك هذا إناقة بالنسبة بال شيكر وشيكريان يعني خالق ومخلوقا وبهتري دي نوك هذا بيش دي بو سكنا إنسانك وحيوانك نوك هذا سكناوي إنساني نسل كرسي وسكناوي إنساني نسل تخت نوك هذا بي إيدي ويشاوا سكنا ما وخداوي وك هذا بي بذي مناسبة تشبيه خدي بمخلوقا مستحيلة ونبيكانا يعني ببيش تشبيه خد تعالى بمخلوقات تشينا بلي بس إسلام تمام صفاتي تمام بدي سكنة ركنة دوا باور يا بملائكتان تمام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تعرف جرين وآخر دعوانا بلي فرصة بكرمكم Sayda ölüm orucuna giren insanlar için ne düşünüyorsunuz? Ha, böyle. Mesela dbe rojiya mırını nave ve sera rojiya mırını bker nay kine ve ada İslam ve rojiye kabul naki rojiya sale care ke ko Teala li ser Müslümana farz dike u ne mırın te dahaya ne tahlukat te dahaya ne birçibun te dahaya في إنسان بيروجي نادر رب العالمين بالشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مها رمضان ما كوني القرآن تدا نازل بوا وداية كتنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم روجي رمضان للسروة فرض بويا بكاوى لسر أمتي بليا وجي فرض بويا دايرة كذا فمن شهد منكم الشهر فليصمه كيش وا حاضري بمها رمضان بو بلا وين هي بروجي درباس بكي أمد بحيرة بين أمر رب العالمين بمها رمضان صالح جارك أمر رب العالمين كابي روجي بقرب أو جمجا صبح جبانجا بيروس صبح حتى مغربي حتى روح رياضة بقرب ولا مكان عيشة ما هيا شكر من هيا تانسيونا ما هيا قلب من هيا شكر من هيا صد ايشين خوشتكي ولا مناقهن عيشو كاري ما هيا صد بربيك الدنيا ده بالخصوص باني بو گرگرن اوه گو وكا پاترونا بن يا نشتر بيجم گرگري دولتي بن والي قاي مقام ملك وكيل باقان فلان بيغان يعني ايجو قزتجي ايه تلفزيونا ايه بروغراما وادكن يعني ما حاصل وملت جوا كدي حيات بيروجي بدون كسروجي ناقري وانسانك يقول عمري حفتي صالي بي اب حفتي صالي ويا روجي تقري هاكو زاروكاتي بشي روجي بشيست حفتي صالي ما رمضان روجي تقري بوي روجي رمضان كس نمريه بوي روجي كس نمري تور يعني تيدا منفعتا بدني شي هي كس بوي روجي ناقري دبي قلب من هي از ناقرم دبي شكل تانسيون من هي از ناقرم لبانا روجيا مرنه دكبيه دا حتى خو بكوشه قتلاوي تستوي بي دفكرنا قطعيا انسان بأزي ازيت بدم خوا ازي خو بكوشه ايدي تفازي قداحك جحد بسر قدا بكي بيجك جاري خو بكوشه دنابا ده دقادا قداحك جحد بسر قدا بكي وخو كشت تفازي خوابت ناب آگرتی دا خو شوطان خو کشت خوازه خو بابشه آوا که دا خو بر خانقین خو بکشه خوازه سلاح که کره که سر خو دین خو بکشه خوازه خو بخانقین خو بکشه خوازه هندو خوانه نخوی حتی گو بمره خولو قتلا خو کسو فرق نه که همو قتلا وستوی ویدیا بکر نای چنا
کنه وی از کنه یک دیازه بیشم دینا خوب نیدم اوه بود بنا همه کبنا روژیا مرنه دا دینا خوب دیده هر حیاتا با انسانه بود همه کبنا روژیا مرنه دا شون اوه به پایان هی قیمه خوب مرنه دین حیاتا وایا بره تفتیش بکن روژیا رمضانی نگرتنا طور بلکه هنگه خوشی به روژیا رمضانی کرنا این کارا روژیه کرنا گوما گوتی ور روژی بگرن صد برپیکش خدا نیدم و گوتی در چه روژیه ولی هنگه خوشی به روژیه کرنا ابجی معنوی جزا کرد به دنیای خود تعالی دیوات به وجبه من و روژی نگرت نو دیدی هایدی بی جزای حمیدی سر هدو هی نها خود تعالی بواده کشاندن وجبه من و نهده ساعتا و خوش آبه خوارنه و خواه دور نکرد شخو پاشی به اون تیرا خود نولو یا روشیا بی زمانی نروشیا ام رادمنا پاشی به ام حیفا فرابینه تیرا فرابینه مشیبه ام امتحنگی چابچینه ام اره ام دوسینه وشخوام نیبه وقتی خوشی تخویده در باست کن قابا بو مغرب ام حیفا طاشتیجی و فرابینه جمله دهلینه ام نکن این هنه تراویحا هنگیم خود يعني شو يعني بيجي مروجينا قلت لي اخر ديش اخو تعالى ببي شكلي ان شاء الله قبول بك يا ده ساعه خوش ابي بخاني ناهلي وتعالى جي معنوي جزاك كبواد دي كشان دهيدي دويجي هي البيت دنياي ازيت بكشين وكي برشي بين حتى ونبمر قتله كير ناي وخلاص هاي Seyda ikinci gotiya insan cünübet olunca nasıl kınılıyor? Ha. Ve çilo kapatış geç cenabeti no? Na çilomu kınamış ki ne yapar? Ulu gotiya. Seyda her vakit gibi imriya. Ve kınamış ki yani. Ama çağ bişo. Kınılıyor. Şaka bir yana kaç hoca sormuşum. دبن قلت يا كان سيدا ارجع Çağ cenabeti خصو خضرا كسيدا. Arelo cenabeti çilo mu ser qadrake. Hayra kine ve ame bejin. İnsanı bu cenabet bu شرط رات بونا گو او جنابتی سر رابه یک نیته الخبینی نیتا خبینی از بنیت جنابتی سر قهلین اب نیتانی و آبه خودم خوبده بر آبه زرکه آبه یان مسینی آبه بسر خودم که یا خوبده بر مسلخه آبه خودم که گو تد دبری زوان نمینه او خلاص به شکلی دنینه از بنیتم جنابتی سر قهلینم yani az biniyetim beydeslimeciya mazın ser qorakim. Yekeş ve beji fark nakim. Az biniyetim farzan mecil qo halal kim. Niyetani u pere avejil qo biki idi tutxaze jilinge qo ba dest pê bike wele serê qo txaze serê qo ba wele txaze awul rastê qo txaze awul çapê qo ya heme bi çi şekli laşê qo hemû av ser de herikan گموکی زواجی تیده نما تمام چه زلام چه پیرد جنابت یا بشکلی سروارات به و خلاص چشکی تیده نینا ها ایدی سنت وی هنا ایدی آداب و سنت وی هنا ایدی توابین جهزی چه دو تنین جهزی چه به ایدی املاک نوی برفرهیه دا کنه وی نیت بینی از بنیتم جنابتی سرقهلینم از بنیتم beydesmejiya mazın ser qorakim az beniyetim farz almejir ba helalikim yekiş va got u avib xoda bike til de biraz va neheni daha ga tişteki necis ser bedena wi habe mesela xuyn rih tişmişte wulu gu tişna necis gamar yani tişte necis ser bedena wi habe awul va bişve طيرا avib xobike li waqti bu necaset لسر بدناوي نبي يجي هما آبی خدا بکی خلاص ودی تشک نماید فهمو؟ سیدا خدا شیطان çekiyor. Her tişt خدا çekiyor. Bed de kainat dağar ve azmana da bed çi haya Allah mi çekiyor. Yani kasi xo çene kiya.
كسب كارش بقى خو تشيكي الله يتشيكي بس شيطان خدي تعالى شيطان يتشيكي ملائكة يتشيكي الجن يتشيكي روش وهي وستير ودار وبر وإنسان حموتش الله يتشيكي ربي عالمي يعني حموتش يتشيكي خالقه شكرك نني ما تاخذ تعالى شكرك نني سيدي ري حموتش نعمتي خدينا شكر جي نعمتها جي نعمتها فلان شو بجم سيدي قلت لنا نعمة خذ تعالى أنا حموتش نعمتها قلت سيدا. حموتش نجي خدي تعالى Sayda yakici gotiye peki insan bütün yıkanırken ne demesi lazım? سيدي هاني وقتي خود شوي. جنابتي خو جوازي سر خو يعني نيتايت برس تمام نيتاوي ما قلت لا مديس دوباره كمركي اب حوالي من نقهاش كده از بنيتم جنابتي سر هلينم از بنيتم بيد اسمجيا مازن سر راكم يعني يكيش بابيجي تمام از بنيتم بيد اسمجيا مازن سر هلينم ابقول كافيه از بنيتم فرزان ميجي رقا حلالكم بيجي كافيه يعني كي جانش بابيجي تشبي از بنيتم جنابتي سر هلينم يعني ولی من گفت سیدت بيجي چمن اخوا حمي ملاجينا عيني برس عيني ولی همون تشتا عینی بيجن کسی تشتكي نو كان ايدي اباني بركي تمام هانها من فرزي بتاني قلت من سنتين وين قلت ايتي هارج ملاكي دي بيجي ويتملي السنتين ويشتري بيجي اوادي تبي نو كهف هاي لا ازياء فرض بيجن يعني يا مجبوري يعني اللي السنتين بيجي انا كم السنه انا يعني السنه انا بيجي يا فرض مجبوري مقوت وخلاص تمام Tamam Sayda. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين داخاز بان قوازيا ما هري داوي أبا حمد فصل هرشي الله رب العالمين